Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haka kadway terik mentau benai kelalingkot Arhajar Arpo, kaseng hinyau trep acek National Movement Northwest Khasi Hills, hapok kejelam jung Presiden ubak Bobby Basayamon. Kalalit aji rap da kasong pisa kabashi pau hajar tingka bat saw song ukhaw ya kisangot kinong songsnong. Kini kisangot kibalayo aji rap na kani kaseng kikantom ya kakong darilang lengkoi ubak kershan lengkoi kakong tharina el nonglan bat kakong hunlang lengkoi. Hakani kasngi layo jingduwai kerpangru na General Secretary jong kani kaseng ubak san Basayamon. Nakaliang kini kisangot kibalayo pedang ya kani kejirap. Hakani kisngi kilapan pau ya kisungo ya kaseng HANM halor kajingklo jongka ban kene rikikti ajirap. Koman sepun kan mau hakamit nyau terek mentau benai kelalengkot Arhajar Arpo. Kading kalayo ban bamdo ya kayeng balasa da kini kibreu kibalayo jerap hakani kisngi. Hakaba kajinglot kesan kalakot syaka siklor Arpo lak tingka AA. Nakaliang kaseng minta kaseng niwan ban kene lang rikikti nakaliang jongi banginon ay kita jingerap wala ide jingerap ibarit nakaliang kaseng kum kaseng tremon toba lesing imla bangindon sibun bangin ay kay yaki yenre kawai kalong ka jing sngulem nakaliang jongi kaseng i bangikwa bangin ay yaki ni kilong yeng kiblakta ak to basngi kum kadak ka jing sngulem nakaliang kaseng HNM nila syuwanra hi kini kijingora kibarit kijongi bat bangin ai shiki longyeng kibalakta agatu kusti lam dala ban ai kublai kerpang iki blai dan benta hak to mi blai sanran nak benta ka jiksem jongi baro nakaliang na ai kublai kerpang nakaliang jong kasnong katham jong kasnong namyong baro kawai kibalak loi ban yarap yani hakum gani ke jinjar ke jongi nakaliang bahiyang hasam kibadal dan rengkat bagi tunjuk nakaliang perlok perjor nakaliang jong police department nakaliang jong SDO civil nakaliang jong fire brigade kibaladan bentah atau kemian kumjuk nakaliang jong sing balang kibubon kiseng balang kibengamla banjir keteng gawai ru kibaledan bentalang wat ni banirap yang ni hakum kene ka jinjar ni kunjuru ngai kublai ya kihenman ipara baro kibaladan lang akti kejap jongi nak bentar kene ka jinjar jongi baro Tang kini kentian boleh semua.